कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरआन सुनाता है, कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है। कभी पुरसोज लहजे में हमें कुरआन सुनाता है, कभी हम दो सना करते हुए नगमात गाता है। कभी तपती मुसाफत में ये छाँव ढूंढ लाता है, जिसे हम देखना चाहे वही सूरत दिखाता है। हमारे कर गया है। Од 28. до 30. јули годинава, Ахмадија муслиманската заедница во Велика Британија го одржа својот 51. собир, познат како Джалса Салана UK. На отворениот простор на фармата Оукленд, близу градчето Алтон во покрајината Хемпшир, во текот на 3 дена, секојдневно доаѓаа по околу 40.000 верници и гости од целиот свет, за да присуствуваат на собирот кој годинава го носеше символичниот назив Глобална правда и мир. सुलगती धूप में बातें सबा की बात करता है। Огромните шатори во кои се одржуваа проповедите на калифата Хазрати Мирза Масрур Ахмад и на останатите духовни великодостоинственици, како и поздравните говори на многобројните гости, постојано беа исполнети до последното место. И покрај релативно неповолните временски услови, срдечноста, љубезноста и грижата од страна на вредните домакини воопшто не пречеа внатре да се престојува по неколку часа во текот на проповедите и останатите церемонии. खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA, खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA, खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA, खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA. На почетокот од одржувањето на овогодишната Джалса Салана, верскиот водач на Ахмадија муслиманите или Хазурот, како што тие го нарекуваат на својот мајчин урду јазик, на пригодна свеченост го подигна знамето на Ахмадија заедницата, а потоа се помоли за мир, љубов и спасение на човештвото. नहीं कुछ और वो हम दो सना और नात होते हैं, हमारे वास्ते है चश्माए. Меѓу стотиците знамиња на сите држави во светот каде Ахмадија заедницата има своји верници, на еден од јарболите се вееше и македонското државно знаме. खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA, खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA, खुदाए मेहरबान का है बड़ा एहसान MTA. जमाने ने अगर चेहरा हमें पहरे बिठाए थे, जहाँ से हम गुजरते थे वहाँ कांटे बिछाए थे. На самото отворање на Джалса Салана во Велика Британија, неговата светост им се обрати на присутните со благодарност кон Бога за можноста повторно да ги види собрани на едно место во мир и хармонија, порачувајќи им дека Божјата милост е огромна. The existence of God Almighty should be made very clear to the people, and this can be proved only when you really express your love and devotion to Allah Almighty. He said to us that the true love with Allah Almighty, without any hope of any reward, pure love for Him, without any hope for price or reward in return. And this, in fact, is the actual selfless love of Allah Almighty, which makes someone a true
believe are true Muslim. And unlike such Muslims who are extremists and they're extreme in their ideologies and their activities, and this is not enough that we declare by word of mouth and we don't practically show it, and there's no dedication in that. Remember, he says that that community which Allah Almighty wants to establish, that without action cannot survive. This is that wonderful community, the preparation of which starting from the time of Hazrat Adam, and there was no prophet in the world who was not mentioned about this thing. Salana, we have to get maximum benefit from that and bring about a pious change, and then we go back to our homes. May Allah Almighty enable us to do so. And I remind those things once again, that during these 3 days of Jalsa, you pray for the success of the Jalsa, you pray extensively, and also pray for those overburdened by this situation and they cannot follow their religion, Islam Ahmadiyyat, and may Allah Almighty make their conditions better. And the world is rapidly going towards its destruction. So pray that mankind may be saved and they may save themselves. So please join me in silent prayers. Освен проповедите и обраќањата на кои постојано се зборува за ширење љубов и хармонија меѓу сите луѓе, без разлика на политичката, верската, етничката, половата и секаква друга припадност, на собирот во Британија беа организирани и придружни содржини. Дел од нив беше и панел дискусијата за постојаното ширење на екстремизмот и тероризмот во светот, а сето тоа под маската на исламот. Присутните на дискусијата рекоа дека луѓето кои шират верска и секаква друга омраза воопшто не можат себе си да се нарекуваат муслимани, ниту пак нивните активности имаат вистински благослов. Како заклучок од панел дискусијата беше тоа дека токму Ахмадија муслиманската заедница е онаа која треба да му покаже на светот што е вистинскиот ислам и зашто треба да се залагаат сите вистински верници. The Ahmadiyya Muslim community are Muslims who believe in the Messiah, Mirza Ghulam Ahmad of Qadian. We believe that Mirza Ghulam Ahmad was that Messiah who came to revive Islam, to reform Muslims, and to re-establish the truth about religion as a means to connect humanity with God. He taught service to humanity, he condemned all forms of terrorism, he taught the equality of men and women. Most Muslims around the world condemn all forms of terrorism. The problem is that there's a lack of leadership in the Muslim world. The Ahmadiyya Muslim community was established about 130 years ago, and after the Messiah Mirza Ghulam Ahmad died, an Islamic caliphate, a spiritual caliphate was established. Currently, His Holiness Mirza Masroor Ahmad is the Khalifa of Islam. He's the 5th Caliph of the Ahmadiyya Muslim community. And under his leadership, Ahmadi Muslims around the world in over 200 nations are united to promote peace, love, and understanding. It is that leadership that the Muslim world needs. And much of the extremism that we see today is because there is inconsistent and failed Muslim leadership. His Holiness the Khalifa of Islam demonstrates what true Islamic leadership is all about by serving humanity and by showing how humanity can become one with God once again. На овогодишната Џалса Салана во Велика Британија, која е главен меѓународен собир на Ахмадија муслиманите, дојдоа голем број гости од целиот свет, од сите континенти и држави каде заедницата има своји верници, организирани во така наречени џамаати. My name is Dr. Govind Upadhyay. I'm from Nepal. It's first time in UK to attend Jalsa. And what are your feelings towards this Jalsa? It's wonderful because whatever
I told you about the Jamaat. It is reality happening here. It's like a mini United States. So different religion people, different thoughts are here, and wonderful, really wonderful. I'm very lucky I could join this. I want to ask you, how did you find a Hazur sermon? How did you feel after it? It's very relevant because the peace is the most important in this world, and different part of world there are lot of intolerance growing. So from the Hazur, what they are saying in the ceremony is very important, and I think that everyone, without religious bias, without political bias, should accept it. My name is Alhaji Ibrahim Musa. I am from Nigeria, from the Borgu Kingdom. I am a chief and a title holder down home Nigeria. Can I ask you, how are you feeling about this Jalsa Salana? I feel very excited because the organization is very real, very perfect, and Islam is about peace, is about unity, and about a good leadership, and that has been exhibited in the Jalsa. You can see we are stoned by the hospitality we enjoyed here. We have a lot to eat. We are happy. We see friendly people. Everyone is happy, so it's great. What did you think about, and how did you feel about Hazur's sermon? The sermon is educating, and that as a human being we are mortals. One single day we will all die and then account for everything we do in the world. So his sermon preaches that we should always be ready and prepared, because death can come to overtake us at any point in time. So as a Muslim, you should be prepared at all time. You should be friendly, you should be your brother's keeper, and do good in your own level best. Ja se zovem Sead Mulabegović, dolazim iz Zagreba, iz Hrvatske, i ove godine sam drugi put na Jalsa Salani. Odlično se osjećam ovdje. Jako sam sretan što sam ove godine ponovo tu. U međuvremenu sam postao Ahmadija, tako da je ovaj dolazak ove godine za mene još značajniji i sretniji. I am Kaleem Chris Edwards of London. What are your feelings and emotions towards this Jalsa Salana? It's always an emotional time to come to Jalsa, a delight to meet old friends and new friends. Yeah, you are my new friends, my brothers from Macedonia. So it's very interesting to meet all these new friends. So it's always a delight to come to Jalsa. Is this your first Jalsa Salana? No, I first came to Jalsa in 1989. So in a couple of years I'll have my 30th anniversary. So yes, I've been well experienced in Jalsa. And what did you think about Hazur's sermon? Yeah, the sermons, it's always good to point us in the right direction, to reiterate the points. It's obviously worrying we have news in the paper today about North Korea firing missiles, and Hazur's saying that, you know, we should sort our lives out and keep hold of the rope of God and pray and try and keep ourselves on the right path, because the world's in a dangerous place as it is at the moment. My name is Tamim Abu Daqqa. I'm from Jordan. I joined the Ahmadiyya Jama'ah 30 years ago. And what are your feelings and emotions towards this Jalsa Salana? Actually, as usual, this is my 10th Jalsa that I attended here in UK. And it is always a great experience. You know, as we first of all meet our beloved Imam, our beloved Khalifa, and also we meet our brothers from all over the world. And it is really a fantastic experience, as usual. Yes. And finally, how did you feel about Hazur's sermon? You know, actually, we are very glad and also very lucky to have our Khalifa, our Imam, our head,
as he is advising us every week with his Friday sermons. And also in these festivals or in this Jalsa, actually we also had more sermons. In these sermons he advises us what is necessary for our spiritual graduation or elevation, and it is very important for our worldly lives and how to understand what's going on also in the world. This is very important for every Ahmadi to be always watching and learning from his sermons. I am Shams Vasali. I came from Mauritius and I was born Ahmadi. My grandfather converted to Ahmadiyyat around in the year 1920 or so. And today that's a great blessing for us to, and it's a time to remember our grandparents who made a lot of sacrifice to join the Jamaat, and we are reaping those blessings today. Almost every year we try to make it a duty to come and attend the Jalsa UK. I personally, again, by the grace of Allah, I would say for the past 15 years or so, we have been regularly coming to the Jalsa. And during the year, we all look, even within the Jamaat and within our family, it's a great preparation, you know, and we, with a great zeal, and it's a unique occasion for us that we all look forward every year to attend. In Mauritius, we have around 2,600 Ahmadis, and we have around 16 to 20 local Jamaats. And the Jamaat was established in 1915, and we celebrated our 100th year 2 years ago. Ахмадија муслиманската заедница се труди во рамки на своите можности да им помага на сите луѓе во светот, посебно на оние од сиромашните региони, каде временските и климатските услови не овозможуваат нормална екзистенција. Поради тоа, припадниците на заедницата кои се стручни во своите области, несебично го нудат сопственото знаење и стручна способност, пред се во обезбедувањето вода и енергија за регионите на Африка, например. На собирот Jalsa Salana, преку скромна изложба беа представени дел од ангажманите на архитектите, градежниците, машинските работници и другите стручни лица. We have in the UK chapter we have three different sections, you could say. One would be Water for Life. I think they rehabilitate wells that after 25 years they become full of sand and need rehabilitating, and they also drill new wells and install hand pumps for villages, and I think last year they managed to do about 400 across various West African countries. Then we have, a few years ago, our Khalifa asked us to provide solar power to villages in Africa. He said choose one village in each of 5 different countries, a kind of model to show what could be done. Yes? And for that, the funding for that he raised within our community. So he asked the men's side to donate for one village, the ladies section to donate for one, the youth for one, Canada community for one, and the USA for one. So we had sort of budgets for 5 villages to start with. And the idea there was to provide through solar power lighting to each of the households, so
the students would have light to work in the evenings. Street lighting also, because the villagers like to collect outside in the evening to sit and talk. And also to pump water from the wells to a storage tank and distribute it around the village to various positions so that people don't have to walk so far to collect their water. So by now I think we've completed 10 such villages. And further on from that, we also have architects who basically help any of our community projects, whether it's a mosque to be built or a hospital to be built. They do the design work. If I can show you here, currently we have a design for a hospital in Sierra Leone, which I hope will mostly be run through solar power. And the Mali Mosque has construction for that has just recently started. And here basically we're illustrating some of the projects that we've done around Africa, not all of them. The pumps that we use are illustrated here. This one isn't running at the moment, but it was earlier on. We have a solar panel outside and it was on display, so it's showing. And the pumps are very efficient. It's from a German company, although they manufacture in China, but they're I think the earliest one we have is 8 years. We've never had a problem with the pump so far. Дел од историјатот на Ахмадија заедницата, односно сите важни случувања, настани, средби и собири, се овековечени на фотографии, а на Джалса Салана во Британија, сето тоа беше собрано на едно место и прикажано на голема изложба. Welcome to Makhzan Tasawir. It might be a hard name to understand, but Makhzan Tasawir mean the official image library of the Ahmadiyya Muslim community. And here in this exhibition, as you can see behind me, we have a full collection of pictures of the Ahmadiyya Muslim community since the beginning when it started and all the way till now, 2017. And these are some of the historical pictures that you can see. If you come around here at Jalsa Salana, you can watch it, even next year as well. You can see it for yourself, or you can also go to our website www.makhzan.org to check out online. All of these pictures are available there, and even more pictures as well if you want to have a look. On this side you can see these are the pictures of the different times during our caliphs, their trips, their meetings with different dignitaries, leaders of countries. And on that side you have pictures as well of those people who have been persecuted as part of our community, people in Pakistan, in other countries who has been killed just because they were Ahmadis, because of their faith. So that is also something that we highly, of course, we respect them, and we have their names up there as well with the pictures that are available, and people can come and see, and then they can also learn about the community, learn about the history as well. Sometimes when you see a picture, you can learn more than actually talking to people. So this is why we have this exhibition. Телевизијата МТА, која е основана од Ахмадија муслиманската заедница, во живо и преку снимен материјал и годинава ги принесуваше сите настани од програмата на Jalsa Salana. Годинава телевизијата одбележува 25 години од емитувањето на својата програма на меѓународно ниво. Тоа беше повод да се организира и мала изложба, на која преку техничките средства што се користеле низ годините, се прикаже историјатот на овој денес современ електронски медиум. So MTA International was established firstly in 1992 when the first broadcast went out to the worldwide, but we didn't broadcast
24/7 until the year 1994. So, I mean, if I just start showing you some of the exhibits, this is the first Apple iMac, the first computer used in the news department. So from humble beginnings, coming from small machines used in people's homes, bringing them into MTA so that we can work on news items, so that we can update real worldwide events which are happening within the Jamaat in our community, as well as just worldwide for broadcast purposes. Over here, this is there's various pieces of footage well before MTA, in the 70s, of the third Khalifa, the third Caliph, Hazrat Khalifatul Masih III. And this was recorded on a video reel very similar to this, when he would visit, firstly when he would visit London. Вообичаено за присутните новинари од поголем број светски редакции и медиуми, Калифата Хазрати Мирза Масрур Ахмад организираше пресконференција на која отворено и без задршки одговараше на сите прашања поврзани со исламот, но и за актуелните случувања во светот. Одговор доби и вашиот новинар, кој му постави прашање околу последните терористички настани во светот, во кои беа убиени или повредени поголем број недолжни граѓани, а чии извршители се луѓе кои тврдат дека тоа го прават од верски побуди во името на Аллах. The public sees that these are being committed by Muslims. Then obviously they should have some reaction of the public, and they are right in showing their reaction by speaking ill of the Muslims or making Muslims responsible. This is why I have been telling all the time that whatever they are doing is not the true portrayal of the Islamic teaching. So Islam does not say this. Whatever they are committing, they are frustrated people. So they are frustrated, one, and also radicalized by some militant groups or extremist mullahs. So we should, government should get hold of them with firm hands and bring them before the law and treat them well, treat them according to the law. But at the same time, we Ahmadis also showed our solidarity and integrity for the people, for the country. So this is our reaction is, right? बचाना है खुदा बद जिंदगी से. Во текот на собирот во Британија беше организиран и прием во седиштето на Ахмадија заедницата во Лондон, каде се наоѓа и џамијата Фазл, прв ваков верски објект изграден на британска почва. Изградбата на џамијата била со поддршка на Ахмадија верниците, а во употреба таа била предадена во 1926 година. Во непосредна близина на џамијата се наоѓа и резиденцијата на калифата Хазрети Мирза Масрур Ахмад, каде тој ги прима гостите и верниците. На овогодишната џалса салана во Велика Британија, меѓу гостите од целиот свет имаше и поголема група од Република Хрватска, меѓу кои и представници од Хрватскиот парламент, како и млади студенти. Pa bilo je vrlo impresivno, moram reći, velika organizacija, puno ljudi na jednom mjestu, puno ljudi koji su predani svojoj vjeri, koji žive svoju vjeru.
To je uvijek impresivno vidjeti, dobre vibracije što šire, kao i moto Ahmadija, ljubav za sve, mržnje za nikog. To je jedna univerzalna poruka koja je zapravo ima ekumenski karakter, koje sve religije mogu se povezati sa tom porukom. U svakom slučaju jedno vrlo ispunjavajuće iskustvo. I meni je ovo prvi put da sam na ovakvom nekom okupljanju i izrazito me zanimalo i čitala sam kratko o tome prije nego što sam došla. Imala sam dosta pitanja, zanimalo me kako ti ljudi žive i na koji način promišljaju i dosta sam iznenađena. I puno sam zapravo više iznenađena pričama koje sam čula od određenih ljudi nego sveukupni dojam se malo rastopi, ali kada uspiješ upoznati ljude koji su članovi zajednice, koji su u toj vjeri i čuti njihove priče i načine promišljanja, zapravo su dosta u tome, dosta predani tome i meni je to bio najbolji dio. Ja baš nemam puno predrasuda inače, pa onda nisam. Bila mi je to nepoznanica, nisam bila sigurna koliko će biti strogo djelovati tamo, ponašati, pričati, ali zapravo je sve jako ležerno, jako je ugodna atmosfera, tako da preporučila bih bilo kome koga zanima. गम से बहरहाल न हो वो दुख में और रंजों में पामाल. За верниците кои присуствуваа на овогодишниот собир и решиле да станат членови на Ахмадија муслиманската заедница, беше организирана посебна церемонија, наречена Бајјат. Учесниците во церемонијата формираа своевиден синџир во кој секој од нив го допираше рамото на оној пред него, поврзувајќи се така со калифата и едногласно ги изговараа зборовите на заветот. Со тоа секој Ахмади муслиман кој смета дека го прифатил бајјатот се обврзува на духовно, морално и образовно подобрување. Тоа значи дека човекот не смее да лаже, не смее да биде злобен, да се чува од нечестности и не треба да дозволи да го водат страстите. Тоа значи дека под влијание на која било страст не треба да им предизвикува некаква штета на другите луѓе, а посебно не на муслиманите, ниту со зборови, ниту на дело. Вистинскиот Ахмадија не треба да биде вообразен, туку да биде скромен, а животот да го живее духовно и да придонесува за човештвото. न छोड़े वो तेरा ये आस्ताना, न छोड़े वो तेरा ये आस्ताना, मेरे मौला इन्हें हरदम बचाना, न छोड़े वो Во рамки на собирот Джалса Салана, вообичаено на најдобрите студенти и студентки кои завршиле постдипломски студии или специализирале во различни области на науката, од страна на калифата им беа врачени медали и скромни признанија за нивниот придонес. Ахмадија заедницата во текот на школувањето ги стипендирала и им помагала да ги усовршат своите знања, така што чинот на добивање признание од верскиот водач за нив е посебно важен. На крајот од своето обраќање, калифата Хазрати Мирза Масрур Ахмад рече дека во текот на изминатата година, помеѓу одржувањето на двата собири Джалса Салана, на Ахмадија заедницата и се приклучиле околу 600.000 нови верници од целиот свет. При тоа напомена дека во моментот заедницата има своји подружници, односно џамаати, во 210 држави. За време на неговото завршно обраќање, неговата светост зборуваше за последиците од негативниот публицитет што исламот го има во голем дел од светот и како Ахмадија муслиманската заедница
треба да се обидува да се спротистави на таквиот впечаток во јавноста. फरमाते हैं सो ये बात बगैर किसी बहस के कबूल करने के लायक है कि वो सच्चा और कामिल खुदा जिस पर ईमान लाना हर एक बंदे का फ़र्ज़ है और वो रब्बुल आलमीन है और उसकी रबूबियत किसी ख़ास कौम तक महदूद नहीं और ना किसी ख़ास ज़माने तक और ना किसी ख़ास मुल्क तक, बल्कि वो सब कौमों का रब है और तमाम ज़मानों का रब है और तमाम मकानों का रब है और तमाम मुल्कों का वही रब है और तमाम फैज़ों का वही सरचश्मा है और हर एक जिस्मानी और रूहानी ताकत उसी से है और उसी से तमाम मौजूदात परवरिश पाती हैं और हर एक वजूद का वही सहारा है। कुरान करीम की इन आयात की वजाहत करते हुए आप एक जगह फरमाते हैं कि इस्लाम ने तलवार उठाने में सबकत नहीं की और इस्लाम ने सिर्फ़ बवक्त ज़रूरत अमन कायम करने की हद तक तलवार उठाई है और इस्लाम ने औरतों और बच्चों और राहबों के कत्ल करने के लिए हुक्म नहीं दिया, बल्कि जिन्होंने सबकत करके इस्लाम पर तलवार खींची वो तलवार से ही मारे गए। और तलवार की लड़ाइयों में सबसे बढ़कर फरमाते हैं तो तलवार की लड़ाइयों में सबसे बढ़कर तौरात की तालीम है जिसकी रूह से बेशुमार औरतें और बच्चे भी कत्ल किए गए। जिस खुदा फरमाते हैं कि जिस खुदा की नज़र में वो बेरहमी और सख्ती की लड़ाइयाँ बुरी नहीं थीं बल्कि उसके हुक्म से थीं, तो फिर नहायत बेइंसाफ़ी होगी कि वही खुदा इस्लाम की इन लड़ाइयों से नाराज़ हो जो मज़लूम होने की हालत में या अमन कायम करने की गरज से खुदा ताला के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करनी पड़ी थी। फिर आप फरमाते हैं अगर खुदा ताला की ये आदत ना होती कि बाज़ को बाज़ के साथ दफ़ा करता तो जुल्म की नौबत यहाँ तक पहुँचती कि गोशा नशीनों के खलवत खाने ढाए जाते। जो अलहदगी में बैठे बातें करने वाले लोग हैं उनके भी हुजरों को ढा दिया जाता और ईसाइयों के गिरजे मस्मार किए जाते और यहूदियों के माबद नाबूद किए जाते और मुसलमानों की मस्जिदें जहाँ कसरत से ज़िक्र खुदा होता है मुनहदम की जाती। इस जगह फरमाते हैं कि इस जगह खुदा ताला ये ज़ाहिर फरमाता है कि इन तमाम इबादत खानों का मैं ही हामी हूँ और इस्लाम का फ़र्ज़ है कि अगर मसलन अमन और सलामती की ज़मानत भी इस्लाम की तालीम ही है। ऐसी चली ताज़ा हवा, ऐसी चली ताज़ा हवा, माहौल है नग़मा सरा, माहौल है नग़मा सरा, पढ़ता है नाते मुस्तफा। Овогодишната Джалса Салана во Велика Британија заврши со заедничка, мирна и тивка молитва на сите присутни. Во текот на 3 дена, колку што траеше собирот, неговата светост имаше вкупно 5 обраќања, а зборуваа и повеќеми на други учени кои ги објаснуваа вистинските учења на исламот. Собирот заврши како што и започна, мирно и достоинствено, со желба за нова средба идната година на истото место. कशाफ़त दुजा बे जमाल।